Ia tuh guru tak kali si denreng na podanga Pak Japar Langko. Ketika saya ketemu di Makassar, maka deh, nah karena dia panggil anak ke saya, nah ia tuh guru tamuing biasa ulurang, mapa mulai benteng ulurangi latu sengkang, mapa mulai menre oto nak bismillah, ia mana napa aja mak bismillah, latu mani sengkang. Ya gitu liuk kote itu limir bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya kok kedo icet Allahu Akbar. Pernah pakai jaki itu dan Allahu Akbar. Ma bismillah sih. Tulinang kalinga ro Pak Japar Langko ma bismillah guru tuliya miro na baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ilura ro macarama. Sisan na rewa pule sengka ya toro na baca materu. Macawe manigare pesantren na tanay guru ta. Maka da akasyaga tabaca bismillahirrahmanirrahim. Maka day majik nang kamelo ibilang tau sikit ni tu kong kagak pigat atau limelo bilang itu jadi ibu dangin ke guruta. Jadi maka dah oh ternyata dia tidak hitung. Tapi lo buka kok kita hikmah ya Pak Bu, di kitab-kitab hikmah memang ternyata ia kok angkat atau mulai langgeng kaki bismillah bisa dikasih keistimewaan khusus. Nah itu keistimewaan guru tak kali si denreng luar biasa. Dia nak naik bos itu. Beberapa yang mengkisahkan itu. Dia nama rica. Bosilok pun alo lapas sangi bembala tak gali-gali. Dia nama rica. Semengin na bosi na bampa misalnya kanan anak bicu ena panala dia semengin anak pada kagulungin na bica tak dua. Tari tama kelas maga itu doanya. Ya ko yilaw yaro marajin na sabah itu hadiah.